برنامه نوا دم باش تماشاوان هجا و کل پرشم ایروج باوای زندی به سر اکران مل موزیک به مهوان خواه به قلیب نو به مجار نو ام مهوان مالوانه هیوی دکن امی به هفر دم که خوش در باس بکن هیوی ام او کو ام برنگی برنامه نوا مولا که بدن گلی خواه شبر کو هر دوری کردستان به تایبت جزیره بوتان قتلیام که مزن تکرن ام جاره که دیوان قتلیام شرمزار دکن ام دوجد بیجن ام هیروجین خوش و گشتر به هفر برنامه هم خوش و گشت به هفر چی بکن هیوی ام او به تماشاوان هجا موجی کارن بریا تلفن تولی برنامه ببین اون کارن داخوازن خواه نرینن خواه اگر جی مهوانه ما داخوازن و استانه ببین اون کارن جمع بکن امیل بنده تلفن و بین تلفن و یه رنگ بدن برنامه از خوازم دست برنامه خواه بقلیب کنو یا قلیبا که سر خسریه دموکراتیک هاتی آوا کرن دنگ خوزای خسریه دموکراتیک قلیب کنو خوش بواره اینها بله تماشاوان هجام مه و قلیب آدنگ خوزای خسریه دموکراتیک تماشا کرد. بله وقتی من گفتی سریده مهمان کی من گله که جه هنرمند کی بدنگ خوی خوش بر هم آخوی نو ایرو مهمان برنامه نوایی ادخوازم غازی سردار آزاد بکن. بله سردار.
بخیر هاتی مرحبا نبخیر داری صاحب سپاس کردم که کریم داری چرا که تن خیلی هاتون تک خازن صحابی. تهیدی که باش بی سپاس کم هیویدار تج باشی گلک سپاس دکم دست بکی داته پیروز کم برنامه سپاس. خبرکارین تلویزیونی تماشاین که به تماشات کن همون بله. کس اصلا خوش وردی چینم ام سپاس کن تیرو بر هم آخوی نو میوان برنامه نوای میرو هلیکسر بر هم آتا هلیکسر جیان ته چاند و هنری سر اگر خبات انت پروژه انت هرکندن برنامه سر باخون لیل خازن سری ده بستان کته ام برنامه قوکن آخفتن خود رم بر دوام بکن تمام کرم که بله ساعت خوش بله سپاس سانه کمین زندان بله
باورم واتێک بێت سترانێژی هەیە بێگومان yani stran bê wa têgele çênevin Belê. em destpêkê de vê bêjin yani kompla davnetewê em bêjin em vê roja reş panzê sibatê şermezer dikin serokatî hate girtin hate yani wekî dîl hat girtin û teslimê dewleta têr kirin û xwastin vê şoreşê vê gelê bifetisînin lê serokatî di zindanê jî berxwedanekî herê mezin wekî hevalên xeyrî hevalên kemal hevalên mazlûm Belê. dest pê kir û heya îro jî wan vala derxist aslında ji bo wî em dibêjin di zindanê reş û tarî da nikarin bime yani ev Belê. stran li ser yani vê rewşê hatiye amade kir Belê em ji carekê din pazdeyê sibatê komple navnetewî nêzik dibe hejdemîn sal vegera komple navnetewî pazdeyê sibatê em ji carekê di şermezar dikin heviya me ew ku êdî azadiya serokatî li berî her tiştî daxwaza me ye û ew ê pêk jî were hêvî dikin em ê servan mijare baxim ji ber ku rewş dizane di vî awayî de em mirov nikare van derbas bike lê dixwazim hinekî em xebatên te hinekî te bidin nas kirin dûr em ê servan jî baxivin wisa kurtasî em serdaş xwe nas dikin lê dîsa devê te serdar azadkî ji ku ye çünkü kare kurtasî xwe bidin nas kirin belê beriya ez xwe bidim nas kirin roja şemiyê bi gir sehî hevalê me diçim eşya Strasburgê ji bo Belê. panzê sibatê em hevalê xwe jî dawet bikin hê me vê mijarê negirtî Belê. Serdar Azad kî ye Serdar Azad ji Vartoyê ji Belê. gundê Anerî ku gundekî wekî qehremanî ji tê nas kirin Belê. işte gelek şehîdê xwe hene yek ji wan jî şervan Vartoyê Rast. em wan jî bibîştînin yani ez li vê gundê hatim dinyayê piştê wê hevnasînekî me şoreşê çîbû bi wî demê ra hinekî tiş qewîmin işte cîvanê me çûn çî işte zilm û zora dewletê sermezê de bû xanîl me hatin şewitandin û yani bi rewşa zilma ku îro li vê li Kurdistanê tê meşandin wê demê jî hebû ji ber wê em mecbûr man ku wê derê bihêlin werin vê derê aslında ne nêrînekî baş e ez ne jî baş dibînim işte Kurdistanê welek werin vê derê lê wê demê işte xanî hatibûn şewitandin xanî me taybetî hat şewitandin piştî jî xanî gundiyê din hatin şewitan destpêkê yani ji bo wê ez hatim vê derê û ji sêzdeh saliya xwe heya niha jî li vê derê me Tu gelek demek dirêj hatiye gelekî demek Belê. dirêjê nizkê 20 sal ez vê derê bi awekî dixwazim ji gelê xwe re ji vî şoreşê re wekî têkoşerekî tev bigerim Belê. Yani ew jiyan te ji xebasî jî her Kurdên ku ew bûyer hatin serî wa êdî ji xwe nav şoreşê didin mirov nikare şoreşê berde dixwazim hinekî alê jiyana te çand û hunerî de te çawa dest bi karê müzîkê kir yani zarokatiya xwe de te dest pê kir bû an li Avrupa te dest pê kir yani tesîrek çawa li ser te bû te dest pê kir niha tesîr aslında gelekî ne em bêjin alîkî de ne Belê. yani destpêkê de hêla me hêla xemir pêtî ciyekî taybet e mesela bi dengbêjiyê xwe serhet yani ez dikarim bêjim di her malek de dengbêjekî yani her malek de kesekî stran bêje heye Belê rast. mesela bingehekî wî heye aslında li alî me Alê serhedê ew bengê her tim ew amadeyê bingê her tim heye her tim Evet. hebû jî mesela ama piştî ku nodû yekî ez mamoste xelî xemgîn silav dikim Belê. vê derê ji ber ku rastî di jiyana me de jiyana min taybetî de rolekî wî dîrokî heye mesela ev strana ey şehîd qeseta wî ey şehîd bandorekî mezin di ser me kir işte em stranê wî mesela mezin bûn hê wê demê nodû yek ez behsa nodû yekî dikim mesela gerla jî tam nehatibû nava gunda hê me tam nedîtibû ama ew kaset bandorekî mezin li ser me kir yani ez dikarim bêjim ew kaset Yani ew bandor teki bandor li ser min kir û ez heya îro jî dikarim bêjim bingeha min yek ji wan jî ew stran bû kuma berxwedan bû stranê kuma berxwedan bûn Dana malbatê de kese bû yani alî çandûner ve müzîkî ve mujîber ku gelek dengbêj li wir hene malbatê de jî hebûn yê gotin an ew dîwan yani ew diwan berê wexta hevin berê ku Belê. ez yani beriya me hebû
دمكم إدي خاجيهان إدي شو إيه، مثلا رحمة لي شكر جاتي قندمي رحمة لي حسين وجي من ديت يعني مبخجي رحمة حسين وديت بله أو دهات بدري راسو نسكي ما بيدمكي حوالي معروف ساتن كن يعني سلاوی خوشی دیشین هوال معروف رجی بله هر وقت گویی خیلی خمگین او هنرمند و سید خانم کشیدین او ایدی برنگه ها یعنی شورش او چند هنر ایدی بوهاتی ناسکرن امجار که سلاو رجی خجی وان هم هنرمند دیشینن از قادم دیدم سلطه دیمیشته گودار کندور ما خفتن خبر دوام ممکن تم أبسترانا ديمين جيدسا فيرا وشيتين زمان هوال أو هوال ما يكو دناغ شراش دا جيخا قرتن بشتي في كومبلوي خشيوت عندن لسروان ما آنيا زمان ام ویجی دیاره همو کسین کل جزره هاتن شیوتاندن به خویتی ام دیاره معلوماتی وان بکن. دماد مشیازنا زهجا دماد کنیا فزاد مشیا بده زوزان بخیر دیمان جمو
ساعت خواه سردار ساعت خشتر بدین هانه که خوازم مثل برهماته با آخوان از شنه خمرا بکن برهما سردار ریا چیا برهمه کنوی کارن اروپا سرشتان demir müzikin karın bibinin ustaşanı bakım jarkedin. Hem de jarkedi ser xeyri bir berhamate. Sfastkım. Em tqadın ki ser berhamate bakıvın yani çen sana pekti çen saniyeten aniye kesane ok aranjör tepki rekabeti çıkaz demeyde ok repertuar amadak sa müjdevete ev çiroka berhamate his bakın. خواهی از سلاو روزی خواه شخبت کاری میر موزیک و بله. ارانجری خواه مردان مموگیل کمال سایه گره را بچینه یعنی خبات قصیت آلبومم بیجیم نسکه 3-4 سال بردام کرد ریا چیه دست بی که دا چیکرو بریا نه 8 سال برم چیکرو لی سیدی بخواه yani چند محبری درکت بله. و آماده کاری نسکه 2 سال دوام کردن از به 3-4 هف ارانجر رخابتیم aslında. یکشی مردانه که مرا هر تیم تخابته حواله بله. کمی و مموگیل دسا تزانین حسینه چیفتچی و برهان هی دسا حواله کمی yani همو کسان دوی برهمه دا جیه گرتن خبات خوابنال چه بویه؟ خواته کی کمونال از بیجیم بله. اکتنجی حواله می کمی عالی کاری کرن به هر آوی ما مستقل خمگینه شمدینه حواله جواته و حواله میدونن یک به یک کسیم که از نها منانی سرزبانشی اوانجی کدا وانجی نواویه دا چی بوم به پیوه کی بیجی از وانجی سلافتکم سرحت اکان مبهر دوید چی کریه گلکی از بیجیم نیوه کی وی آلبوم مبهر چی کر کدک وی گلکی سلاوی خوی تایبت تجارت شینم چند سان یتنه ده برهمیده؟ از کارم بیجیم تنه یک نه منه همون یتنه تو بخاطر دنویسینه بخاطر نسینه موزیک شید کم اوادن؟ اوادن گالریه در گالری بله یکشی گالری چی به دستان از کارم بیجیم ایدمن او حوالی مسر هده مبهر چیکر ناز باید کم تا گرک سران نویسنده چوا نوانده شکشاتم yani تلگورچه او شیوازار برهماته چیه چواز تخواست مجارک چوا بکی خودی yani geleki stran hene geleki stran menüsandie khara baş çe me çekiriye işte revşeti ne zaman revşa demi revşa metede jiyan kır jiyana me bxaji pır embejin baş derbas ne bu az beguman tekoşini de her çıka serkeftin cihebe carcara evçi çedim onda hiç çedim dili merfajite eşandın mesela bu hamum vatan azkarım ve bejim yani me khas ku em de ali nizikevi zaten bingi havi albümü serji menüsande ev albüm bingi ha khajı şehit o pakravanan girtiye yani zidatış stran ser şehidan el ser şoreşine yani yek stran iki galeri heva gidin hamu şoreşetinin wendahi ev şina havale kuçne lpeyvan hatiye zaman سرکف دیوان هات نزمان مثلا خباته که از کارم بیشتر بنگاه خواهش بیشترشی گرتی. زاور دکن مثلا سنتجی بسای تشتی کو باندوس تکرین تا سنت ساین. بله هنر کی راه کی جدا سرمن yani bandora و هنر کی تشتال سرمن چی بو؟ جبو ویج مخواست ام وکی işte stran binin zaman geli خراب هر بکن. دساجی YPG هل سر شورش روجا. بله. O zindan hey her şahıs tevil hevem bejin hela serkeftinici hela şinici maniyat yazman. Bele. Em bejin ser xeyri bi hevi bi teriyata ve ki berhem. Em naha sana ki işte godar bakın dur ama haftana haber devam bakın. Sanata herim. Herim. Eğer fazla bu vesten şiki beji. Herim. Carna rastici jiyana Avrupa pır zahmete. Bele. Vakit yxuyandın yine pır zahmete. geleki kesim elvedere bir salaya, bir salaya nikarın herin, 30 salaya nikarın herin. Bu yüce carna insan mesela dibece azid kim seri xabigrim her mecvan dera yani her kundi xo, çay xo, bajeri xo, valati xo. Jber kuvve deri dehela psikoloji de pır jibo insana başlar. Bir strana xo kerem keser der. Tabii.
kıldım derkevimci bir bacare Ezediküm mal xebar küm herimci bir diyare Ezediküm kul kıldım herim ba hevala Ezediküm dili xebigrem herim ba şehida Lo le le lo lo es hayrano em tenima ve gegre çolano Lo le le lo lo es kurbano em tenima ve gegre çolano Agürdüdün bedenin xwe Dibin arinin gelli xwe Ji bo azadiya gelli xwe Dibin axinin dozaxwe Agürdüdün bedenin xwe Dibin arinin gelli xwe Ji bo azadiya gelli xwe Dibin axinin dozaxwe بله ساعت خوش هم تنمان و گوری چولانو بله راستیش جانم رو خود صحیح منها حوالی می وکال سپان خلات زوزان شده gelek slavi xoş ora bişin manç bir kır. İdi naber hama da oqa idi alikari odam xosab hevre çekirin او قومنا دیم رو هنگ نواج بیاد که اوج زانم هیجان برنامه اوی بی بورین yani سلکشنی بیالیده سر نه هم نکی تو قاضن سر نکی خبات انت پروژه انت اکو دما فیشما چی پروژه انت چی خباتی دیگه نه هر وقت تو کام بر خودان داشتی دیگه خباتی نمی ور چاواد چن کنی کالوان بکجمره نه خباتی ما آلبوم نه درخشی است خواستم بله هنکی وانا بدم ناساندن me albüm çekiriyem, hine kliba çevikin hatta eğer derfet hebem tıkarın çöreki vanacı ve ki kurta film belgesel binin çevikin jiber koy her yeki her staneki dirok ki koy her staneki navar ki koy beli hey jiboyuji em tıxazım sa ve ki Ali Hüneri da bedin nasandın o peşveri geli xabikin o xabatı me kovar ve ki klip az da fikrim yani fikri خواهد هموجی جبو خلیفه آمدنه یعنی همو هر سترانه کی روش کیتینه تقلیب خوی کشان سترانه نه از دخوازم یعنی یه پگید خوازم چی کم ورم نه چت خوازم چی بکم و زندان خوازم چی بکم همون بنداتنه هل بندامنه کاری مزحمت دویلی ده همه مسر کردن هیوی دارم و کی دن خبات میدون هنه چاندی هنه نه دخوازم ایالات ناوینیا آلمانیا داوسا جارکتن مجلس چانده آوا بکن حاضری ملوی داره هنه مثلا بنگه یکی آوا بکن لوی داره جیبانگا me havale me ku le eyaleta navin
nere ve cerad bejin. Ya Her ki Almanya. evveli her kili kaderi tiştekti ki eman daveti navxatkın em dibijin bravarın em bevra. Henek saçı bikin em şevra ali karbın. Ve gidince xabatı me ka berxadan hene. O çend sal az nava kan berxadan da ji digirim o rastici raşa kama berxadan ji yani Beli. kari zahmete. Rastın. Carna ser ve çaro carna haftada duru em mecbur dimnin kari xabatı xaçitkin. Ama da kariye me stras bir ki hene az naj verjidişim ama da kariye o sebeji xabat hene o sebeji stras bir ki. Osa emvala namını vedavi. تو خبات يدمج. يقول لك دك المال يعني شغل مدربي عنده هنرجي وكذا تشمج يعني بيجي روجا كسردار تشوا درواسه Yani rojeki min çava der vasfe eğer خبتي اكيد دربي yani Müziki. çalakime xlas navın. راسته بدمي قال لك Yani vaki kar ediyem dibinin çalakime hene em çalakiyadan em de komeladan بلي xabatin komelitkim xabati çandu heneriitkim vaki dinci xabatin normal ciyane daji cana xabat dikim o spor dikim درواسه baş sabi. نعم Futbol قليباته هي دوري قليباريا تشيا Beli, te got çitki az veji benim zaman. Beli, kereke. Az kaleci yekimin ye takıma Kürdistan ya millet vejin. تنهاج دليزي فوتبول ليله Ya nadilizm ama az hemen demet acı kaleci takıma Kürdistan yekimin melhemberi Galicia list. بلي Öyle derece bu nesibimin kas gerek yok kaçmam be. تنهاج جهز قري Az nahacı timi Kürda da jihtikirim o revebriye da da tert xazım jibi girim. يعني هم Xabatime spor سبور هم berdan. موزيك بهذا كيش زحمه ترى Xade hüner zahmettir. Türkiye hani ki fiziki spor Evet, spor fizik yetti. Çandığına gerek her hava yapabilir. Çandu hüner usa bahre. Hatta merud dikevi yani her çıkas şey havul bidi dibini ku te pek ne yani her çıkas beji az henek tiştat xazım bükümci ama demat kevina ve usa bahre ki hala çandu hünere kurdi pır dorfre. Jboyuji az bejim çandu hüner zahmettir. بله امنا قلیبات ریاضی به تماشا بکن Beli. دونم صحبت خبر دوام بکن بله تماشا بان المون قلیبات سردار آزاد یا ریاضی به همراه
سرکەورو دارا درجه خوینا دلالم سرپلو پوشا درجه آخوی راکن سرملا بخملینم بخملینم آخوی هلدن سرملا بخملینم بخملینم چاوی دایکان بنداویه او بهسره سردار آزاد یاریه چیا تماشا کرد به هفره اگر گفتنی تصویر کلیبی باور دکم کلیبی که بری برهمی تشکر باید بله قلیبا دست پیکی هنکی جیانم اشتینه حالی 10 سال بری نیست که 8 سال بری می چیکرو از دخوازم شخصیت آزاد مثل جیهان سردار شهروان مثل حوالین کنه هنابی وانای بیرامن حبیان بجنا خال هم بریوان شخصیت وان داجیل همو شهیدین شورشی بجنا خال هم بریوان دتوینم او دیساجی بوی مناسبت از روشت داوی دا لجزره لسیلوپی لفرقینه لگمگمی işte ایدیلی نسیبینه گلکی جوانه ما نه شهید کتند وی برخوادانی دا از وی برخوادانی پیروز بینم سرکفتی بینم هفته روز اگر دولت تانگو توپی خانه کار به بکه و نوا سوریه نوا سرو جزیره بوتان افته واتی کو راستیجی ام گلکی بقوتن ام گلکی بهیزن جبو ازوان حوالا یک سلاف دکم معلومات شهیده سر خوشی جوارا دبیجم و از دبیجم برخوادان کتی اصله کی وسا کو ادی آزادیا گلی کرچی آزادیا سرک اپوجی ام نزیک دبینن ببین امجی تبینlerin تبین yani işte gotine ko hatem ro gerek bejiz ber kuratıcı ev roji mi olsa van yani gerek mi roji olsa derbas kır ama van derbas bakın ama serbe mücadele bakın serkefte nezik ama az bir bawri hediye ev kuratıcı nahad gazım heneki azvarım demektir işte bu kara müzik ve meculde bu kaç sal ev bu 11 sal yani despike de ev akademi باران ام بیجن چندون اکادمی چندون رکورد ملو داری ام شان نوتا دسپیکر سولفیج دسپیکر سا بین بله نیست که 5-6 سال مثلا پرورده اید بیشتری aslında çeki tesadüf çeviren rayacıya yani من تنید خواست از هلا هنر داخل پیش بخم بیشتری چه بودی دکتی ناو داری کت ناو دا سگ باش بچی دمشین باش وقت ناوان yazdı saate ber çav derbası ki yani yazdı sal ne demek ki gene demek ki direce aynı demeyde müzika kurdi çand hünera kurdi ya rojane ya iro asla çava da dizbine düelde nerin te an Ali başta şey o peşketin hemen karavan merepar ve biki yani az dalit khazım kurtasit bida aliya bejim sernavi khaz bejim من تکارو خواه پیشتر بخستم من تکارو هنرکی باشتر با افرانده دوی اجبار کو 11 سال ندمکی کنه اما بتواهی جیب ختماندن اکی دنوا چند هنر کردی ده هیه از وید کارم بیجیم یعنی سال حیا نود پنج و حیا سرکاتی هات کردن جی هنرکی باش سرکفتی افراند هم کممه ولات بن هم کممه برخدام الویدری راستیجی دهیلا هنری دا امگله کی سرکتون پشتی گرتنا سرکاتی وسا پاشای چوینه کی چو ختماندن کی چی بو کو ام هیجی ایرو وسا نکارن با آفرین یعنی استا کو ام دخوازن ورن ام هیجی نکارن ورن مثلا بن هر شورش عمل روجاوا باکور لحمو در کردستان شورش عمل گله کی بلاو بیه گله کی ناو دنگه دناوا دیروکا ناوا آرنا ناونتوی داجی امتن ناسکرین و که قوات و که هیس لی علی هنری دا هی امن کارم ببین برسه وکی هی منی کار بخواه به علی هنری دا بدا ناسکرین کد درفت امکان مجی هبون
ادوی آلی داجی اوت بینم یعنی کیماسیا سری دا کیماسیا خو او حواله خود بینم Sedem ait şey için var yani gortem başım peşniyarin de çinem karın çebikin mesela. Sedem yani tabii sedem vana kurun geleki kurun ciberko hele ali ki da devleta Türk bizanisti heneki Kanada nave kurdi tivekir o stranin usa navaraka ve vala embejin aznel hembere evini geleki piros dibinim le usa tane Kurdistan da embejin te psikerek tane psikereki evini hene işte anji psikerekin keçi xorta hene wan anin ber ekrana devlet bizanisti vana pir derxas peş az canaj dibinim be hamdeme beji heneki kesin ku dili meraji ketin nava vişaşti az vana وەکە ڕەخنە دەبێژم ڕەوەکە ڕەخنەوی ببینن یعنی ev bu sebebeki sebeba dinci ev rıhi beri mera az nerine da ev rıhi beri meden emay em kemasiye vi rıhi dikişinin em bahsan olup pencatıkın haya gırtına serokati yani çima dema serokati ne atı bir gırtın teher ali da peşketin hebu bitaybetiş de hela hüneri da peşketin hebu o pişti serokatıysa hedi işim var şu xatmandan eki çebu aslında ki bir rahta dibinem yani eğer em buxazın em dikaran işte baştırıcı çebikün le em serva mijaracı yani le kolin dikün heviye me avaku em jarekden bu karbın jivigelera da hela hüneri da ji bibim bersif Bele. Em ji tevinlerin tebin heviye me yani hünermendin kup saziya ve gredayne blasıcı ev rahatım gelmiş var Eri hineki bangavazıya me ev hünermendin kujder ve saziya xabata dikin em duxazın hemu hünermend tevli saziya ve verin gredan xabata xab saziya da bikin yani jber koya sazi em dibin hemberi fergali alternatif ev saziya ilmej bir kam karibin çand hünere kurdi müzika kurdi rast bikin yani riya rast duan saziya da derbastı bi em karim bangavazıya ku saji astıkarım kurdiş bijim yani heger hüneremed nava komeli meda nava cihime de bağta afrandın zaten per vi xatmandan ici çiğnedim. Beli. Yani herkes naat xazab seri xabe hünermend az despeki da veji bijim az ne hünermendim. Az da xazım be hünermend. Yani xastek ekmeni usa heye li hünermendi di tişteki dene. Be jiyana xwe be her avay hünermendi di jiyan ekidune. O hamu kesin havale me civan usat xazın derkevim stran ekibe ev histeki başa ne xarabe esxrap nabinim. Le gele merv rastiye hünerici bibin yani hüner be siyaset şeyine be. Cana rahnetin be işte havale me pırtede hüneri bir siyaseti ve giredi. Yani ravşa emti da zaten emetine hole siyaset emni karın cevcuda bakın. Yani straneme liser şoreşi liser şehide liser demeye her tiştime olsa ketiye nava hevdu emni karın cevdu cudatır bakın. Ama emdi karın olsa veke şahs biçeki baş bir karbinin biçeki behestiyari nezik bu ben. Bu ali rahaki pakıştır rahaki baştır emdi karın serkevin. Veke yani mesele ki kurudur yani. Beli yani em bir kevini yani bizim akafın terina ki yani bir saate kede ama heviye meve bir sere rastı ve bu sadece bir beş uğraş şeyler çant enerji peş bikeve nahastanak doğru da heysa da kurta yetişteki bejim jiber ku em vi xatmandan bertaraf bikenim bütün ali ki yani havce em jiyana popülizmi ku yani kapitalizmi ani xsena ve metxaze işte beli em jwi dur bikevin eger em brahi komi brahi havalti yani brahi ki havalti niziki havbın o niziki şoreşi bibin mesela ne ku em xwe nerini xwe derxim peş bu deme em dikarin vi xatmandina kudna ve hünereme de çibiye ba afirinin o heviyameci gelek ya xabatemeci hene em be hevijninen mesela başka cevabı heviyama bir rengi sanate öyle ne şey doğru diye beli em zanaki tiroklevij doğru wara neçe beli evn ha navin ani ziban o hamu xorten ku hegeleki xort bun dina ve şoreşi de bu avaki jena kaçta estane aslında servan hati gotun yani ev hesten dayikane me ani zaman hevdarım ve vacib kerem ki
delalo Dver bimine lo delalo Tehim pichuki ho delalo Per delali lo hevalo Vereneçe ho delalo Dver bimine lo hevalo Mirin zore lo delalo Akha sare lo hevalo Jara mari koredo Vereneçe lo delalo Verbimine lo hevalo Vereneçe Mirin zore akhek sare Vereneçe civani Mirin zore akhek sare Jara meri kore Vereneçe Car carana zdikim kherin Le car caram dikim hava Le beytetim gav gavan Lava dikim dibim neçe Verti neçe lo hevalo Verti neçe lo delalo Vereneçe ho delalo Verbimine lo delalo Mirin zore lo hevalo Akha sare lo delalo Tehim pichuki Pır delali Vereneçe ho delalo Verbimine lo hevalo Tehim pichuki lo delalo Verbimine ho delalo بخاطر تل و هوالو وایزد چم و دلالو مرن زوره باشت زانم سر فرازم و دلالو
Böyle saat kısadır. Spas. Yani naham kazanız var ki hediye edin berbedaviye bernama kod içinde şuna ve hamu akhaftına da medi bahsa ve pevajoy kir me gotem rojin zor zahmet der bas me rasti jem gel ki hissiyat be nokta مرو zaman jibini zaman edi dilim ro teşe yani roşek bu sadane yani hamu ber çavdi bin edi ber çavime bisakti miroften şovtandın yani ev zihniyete çatan serji dikrin edi mirova dışavut neji yani o sar liber çavin dünyayı herkes vedengi duhazın duyali de o günlervendeki nerin ente o em duhazın rengi van bernama duhazın bin moral jibo geliyor İcberu sen van bernama şeydikim rastıcı yani em nakhazın edi hani van rojata zahmette em duhazın hamu behevle bibniye ki musa van rojata behevle de bas bakın وەک هنەرمەندێکی وەک مرۆڤێکی دخوازم نێرینێن تە بگرم وەک یعنی ئەمکارن چی بکەن چاوا ببن مۆراژی بۆ گێدێ خۆیان چاوام جەم وان بن دیاریدە Ya bêguman yani wekî stran de ji dibêje mirin zorê axek sarê rast e zehmeta xwe heye ama em gelekî dixwazin azad bibin ji bo wê jî têkoşîna xwe çil salê didin yani têkoşînekî rastî jî misal li cîhanê mînakekî wisa wekî têkoşîna me ez nabînim min nediyem derfet îmkanê qas kin berxwedanekê qas mezin û hal Rojava hal Bakur yani Serserê Kurdistanê me wisa em serkeftîne rastî xwe serkeftî dibînin yani ji bo wê jî tişta ku em dikarin bêjin em li ser rêya wan şehîdê xwe bikarin bimeşin em ê bikaribin layıqê wan şehîda bibin em ê bikaribin ala wan ku ji me re hîştiye bilind bikin em vê şeklî dikarin ser rêya wan bimeşin em vê şeklî dikarin wan bînin ziman bêguman em jî naxwazin kesî wisa hîstiyartir bikin lê rastiye vî şoreşê jî hinek wisa yani ked û emêga bê hempa şehadetên işte gelekî giran hate çêkirin hêjî wisa Cîzrê nîskê sed hev hevalê me dîsa hatine kuştin bi destên bi nêrîna min çeteyên Daişê ne kesî wisa di nava artêşa Tirk de cihê xwe digirin bi rû hev navê Esadullah ez wana weke ew dibînim çeteyên Daişê dibînim ku zihniyeta wan jî zaten jî zihniyeta AKP pir cudatir nîne işte navê İslamê navê dînê navê Xwedê bikardînin û insana dikujin wisa tişta ku em bikaribin wekî şexs wekî hunermendek wekî ciwanekî em têkoşîna xwe bilind bikin em weke min got ala wan ku ji me re hîştî em bikarin bilindtir bikin em wê demê dikarin bibin bersiva wan hevala em wê derê dikarin navaroka wan strana jî tije bikin Ez gelek spas kimiş bu tebrina bibun ata basîj demek îsa zû herikî demame Dem zû- depremek te dawî hebêj bikomê sanate bixedîn sanata YPG Xwedê me dixwast gelek tişt bêjin ama dem zû derbas bû Belê. nekî rexnê min ser serhedê ez xwe serhedê me serhed warê şêrayê warê mêrayê me xwestiya xwe tê zanîn Belê di dema berê de ji wisa bû îro ji wisa ye hêviye me ji gelê serhedê heye ku li hemberê wan komkujiya bêdeng nemîne wisa neke hemû malê xwe. gelê me jî Bi taybetî gelê me serhedê divê hêlê da biçekî qers dibîne ez dibêjim ciwanê me bira bêdeng nemînin ji ber ku tek şansek me heye ji ber ku em azad bibin ev şansê me jî ew e ku em berxwe bidin dise berxwe bidin gelek ez dise spas berxwe dikim dera silav dikim em jî gelek spas kimiş bu texebatên te de serkeftin dixwazin em Spas bêjin dikim ez ê xatirê xwe bixwazim dûre sanata YPG bernama xwe bi dawî bikin belê ez jî ji xebatkaran ji we hemû yaran silav dikim Em jî spas gelek- dikim disa gelê me silav gelek dikim spas her çawa bêjin Spas. Belê temaşevanên hêja bi vê vengî hatin dawiya bernama xwe hêviya me û keliyek jî be moralekê sadilê we xweş bikin moralek bidin we roja şemiyê hûn karin saat heştê êvariyê Avrupa nehê êvariyê li gor saata Amedê hûn karin dubare bernama me temaşe bikin heta heftekê din li xwe baş din em dibêjin dem baş Belê keremke
yepegene deştu çi yal ben davane yepegene çek kurak divan millane yepegene gündu bajar ben davane yepegene lehem berkevne şop yine yepegene ev heviya jiyana nune yepegene lehem berkevne şop yine yepegene ev heviya jiyana nune yepegene yepegeye 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 heviya hazar salane yepegene Rojava ev hevine yepegene ev heviya hazar salane yepegene lehem berkevne şöp yine yepegene serri yarı ber apune yepegene lehem berkevne şöp yine yepegene serri yarı ber apune yepegene yepegeye 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 cihan el servane yepegene çek kurak divan millane yepegene çavi cihan el servane yepegene serre yare ber apone yepegene fırhe arin mirkane yepegene serre yare ber apone yepegene fırhe arin mirkane yepegene yepegeye yepegeye yepegeye